يرتفع إليه. Kalau mereka mengatakan kalau jika kita tidak percaya Allah itu di langit, maka kita sama seperti Fir'aun, maka beliau menjawab terbalik. Justru terbalik. Fir'aun itu ketika dia meyakini Allah ada di langit, oleh karenanya dia ingin membuat satu tempat yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. وإني لأظنه كاذبا، يعني يعتقد أن يغلب على ظنه وش ما في إله أصلا. Makna daripada wa inni la'adunhu kadhiba yang didustai oleh Fir'aun bukan tempatnya Allah. Bukan tempatnya Allah, akan tetapi yang didustakan oleh Fir'aun adalah memang Allah itu tidak ada. فعقيدة أن الله في جهة العلو متحيز هذه أقرب إلى فكر فرعون. Maka ketika ada yang berpendapat Allah itu bertempat di tempat yang tinggi, sama seperti Fir'aun, mereka lebih cocok untuk seperti Fir'aun. Makanya Fir'aun itu membuat apa tadi kan? Fa'at-toli'a ila ilahi Musa, ya kan gitu. Jadi dia memang mempercayai, yakin Allah itu ada di langit. Padahal pada hakikatnya dia dustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menyangka, meyakini bahwa Allah itu di langit, dialah yang seperti Fir'aun. Ada ya. أي كتاب؟ بدائع الظهور. طبعا لا، بدائع الظهور من الكتب التي حملت الأكاذيب الكثير. Kitab itu memang banyak بدائع الظهور في وقائع الظهور. Banyak apa namanya yang dustanya. وقد نص العلماء على تحريم القراءة في هذا الكتاب. Ulama menaskan bahwa itu kitab haram untuk dibaca. لما ملئ به هذا الكتاب مما يخالف القرآن ويخالف تعظيم الأنبياء. Karena banyak di kitab itu tertulis kisah-kisah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan merendahkan Nabi. وممن ذكر تحريم العلماء للقراءة في بدائع الظهور ونحوها من الكتب مثل نزهة المجالس ونحو ذلك العلامة علوي بن عباس المالكي رحمه الله، أبو السيد محمد بن علوي الذي توفي قريبا. Yang sering mengatakan bahwa itu haram adalah yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alawi Sayyid Abbas Al-Maliki. Beliau menaskan bahwa itu tidak boleh dibaca, termasuk kitab Nuzhatul Majalis. مثل بدائع الظهور. Iya, termasuk kitab Nuzhatul Majalis. السيد علوي المالكي كتيب لطيف جميل جدا اسمه المنهل اللطيف في حكم الحديث الضعيف. Jadi beliau mengarang kitab Al-Manhalul Latif fi Hukmi Al-Hadits Dhaif. Di situ Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayat dari Sayyid Muhammad, beliau membahas masalah ini. أما ابنه السيد محمد فله المنهل اللطيف في أحكام الحديث الشريف. Adapun anak daripada Sayyid Alwi namanya Sayyid Muhammad, beliau juga punya kitab namanya Al-Manhalul Latif, tapi berbeda dengan yang ayatnya tadi. فذكر بدائع الظهور أنه من الكتب المليئة بالآن. أنا قرأته قبل أن أعرف التحريم في الحديث. Beliau sempat membaca kitab itu sebelum beliau tahu. وهو كتاب إذا قرأته ما تقدر من الغرائب الموجودة فيه ما تقدر توقعه أصلا، لابد تمشي ساعتين ثلاث 4 ساعات تقرأ ما تمل. Subhanallah, karena ini kitab ini ceritanya menarik. Kadang-kadang kita kalau baca itu lupa waktu. 1 jam 2 jam karena enak, padahal banyak kebohongannya. لأنه مليء بالعجائب والغرائب. Banyak terdapat di situ keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan. Jadi bikin kita penasaran. وتتعجب فيه عندما تقرأ عجيب شيء غريب جدا سبحان الله. Jadi kita penasaran, akhirnya kita terus mau membaca. فقرأته وأنا صغير، وبعدين طلعت على أن قراءة هذا الكتاب يحرم. Beliau baca kitab itu pas beliau masih kecil. Ketika beliau tahu dari Sayyid Alawi kemudian yang lain bahwa itu tidak boleh dibaca, maka tinggal. Nuzhatul Majalis seperti itu juga. Seperti itu kan.
السيد محمد ذكر يمكن 8 كتب مما تحرم قراءتها، منها هذه الكتب. Jadi Said Muhammad, السيد علوي. Said Alwi yang termasuk kitab-kitab yang diharapkan tadi itu, Nuzhat, Majalis, Badail Zuhur. Jadi tidak perlu dijawab pertanyaannya kan? Ada lagi. وعلى كل حال كل تفسير ذكر شيئا يوهم نقصا للأنبياء فإن هذا من الإسرائيليات التي يرمى بها عرض الحائط. Jadi sekarang kalau kita ambil kesimpulannya, ini aja kaidahnya. Kalau ada cerita tentang nabi-nabi atau rasul yang tidak pantas untuk dinisbatkan kepada mereka, maka itu kisah-kisah Israiliyat namanya. فإن عددا من التفاسير الطيبة الموثوق بها ذكرت بعض الأشياء التي تتهم نقصا في الأنبياء. Terkadang banyak juga kitab-kitab tafsir, kitab tafsirnya memang muktamad, tetapi dalam kitab tersebut juga ada sedikit daripada kisah-kisah Israiliyat. فهذه الإسرائيليات تترك. Maka kalau kita baca tafsir, kemudian kita temukan kisah seperti ini, ya sudah kita lewatkan